Hetna Belap KUKI channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote 20 August ni sim som ni lekhat ni kho a Thusoh Lahkhom ho monkeypox na hong kho sing to lon in gam phabet man na hi mat do an hi tar hi chin na zia World Health Organization in jong public health emergency and upon sauzong an hi tar tu chana Africa gam sungan na nei zakhala a 96% hi Democratic Republic of Congo gam a mat do a hi Africa gam pam a na ki man do na hi tu chan in Sweden la Pakistan gam te ni hi a hi India gam sunga hi chin na to ki sai a mat do hinai pon na le kila to dana kon mu do thei chu gampeng hop len ta a hung kai son theding den mun alen in he India gam sunga mpox na kon ki vendo na ding in central government in airport mun hole boulder authorities ho ching thei ta a na ding un thupi an tai hilai muna officers on gampa ma kon hung lut ho na to ki na nei symptom het to hin ding a limge cha na ding over het sa hi ve ki gon na hi principal secretary to prime minister PK Misra makaina noiza high level meeting anom tolhon a phondo na nei u hi ke hona a chun dam lo ho jen kul dan le munthima sa ding dan ho ana sei un hi hichina ding chun Ram Manohar Lohya Hospital Safdarjan Hospital Lady Harding Hospital ho chu nodal centers ad in hendo na ana nei zun hi chule officers on kulchil na hota achil ha piuwa na ho apha cham do hin ding a pan ala na ding ovin zong hilcha hi ve akiti tule twa hi India gam sunga mpox na pati na test bol na laboratories somthum la ni ta hi mpox na to ki manin health ministry in na hi apha cha ma do hi theina ding a gam sung pum pya testing laboratory ho hondo na nei ding in gut na anezin hi North Korea ki guna sanjinga gamkai sunga dinga chawna lin ta jing tolhan in South Korea le United States ka sat lin na Geneva in ni khunga wal lut ding freedom seal exercise ta ki he peite ki chu khom na ba khat in joint el drill anapan hon ta hi chi exercise chu Pyongyang maya limge leki go sidim a umna sa na anabol u hin South Korea te gar sat lena F-15K FA-50 hanjong pan anala ove exercise hi akum si a US le aloi gam hon a hin bol jing u khat jong chu a hi Russia le Ukraine ki ka kidona achil ha zin Russia se paiten solam Ukraine gam gi kom cha New York khu chu ala azo ta ovin a sejun hi Ukraine in Russia chunga counter attack ha ta achil ha pi le thunan Russia ten khef le munchum chum a mishar kap humna anai zun hi US Secretary of State Antony Blinken in Gaza ceasefire deal achil ha te na ding deinan Egypt and Navil kit in hi United States te po do deal proposal chu Israel in agel the hitan Hamas ten jong apam ding uwa hovela am ho Arab gam hon Hamas athunun theina ding uwa kalso na hi annai hitan galki pana par Antony Blinken in gam kai sung avil na hi ako ve chana jong hitai Numai resident doctor khat melsata su sit le tha anahi a tuni chana India gam sungle vanoi holing na so lovin achi sa August ni sim som le segi ni chun Maharashtra Thane district sunga het theita school khana sweeper an tong pasal kum som ni le li khat in chapang kum li nursery simlai khat chan hoilo ta anabol zi hin mi pin ki phinna ho ta anai zin Mumbai BPA rel lampi ki sanjing zong anating uvin hi chapang nu anu le apan aphat cha polisa FIR anabol hun chu phat so pi nong kai sa na anai naw chunga mi pi lungso na anasang de a hi akiti achi sa ni ho August ni sim som le li apa som le segi chan 2024 sunga KUKI INPI lam kai hole nam sunga ki loi khom na chum aku lam kai hon Shillong mona toukhom na submit an ke ball in hicha akilol na an ki sim ho chu anoi za hin nam mi pite hetding le zuichi ding in ahong ki ta alang e agenda khatna tule twa meite a hilo Manipur state government to chamna thu se ho chungchang thu thulhuh na
tu chungal hi garmi ten het lo ka wa tha chimina igam igo u la pi ding ti to ugon anei zo hi hitol han in kuki chapa chanu mi zani walang ai thata wen hi hichan ge za gar akinei jinglai a ka ala a ngan sina beya chamna thu hin se ho hi phamo kisan dem na sangta akinei zen hi chule galmi te to nungchen khom ki thailo ding din mun a om to kilhan a tu apat political solution ut a hilole nampi ki phasa na am taka a koiman chamna thu asai thailo ding a hi tia kilol na om sa hi juizam jing di in pha ki sai kohila nampi ngan sina umlowa mimal a chamna thu sei omle social boycott ki bolding chule organization level a sei omle hichi organization chu deserve ki boarding a hi anzanda ni na KUKI zo council ki sim do thulhuh na ati sa July ni sim somni lako 2024 ni hoa join MP hole tribe council lam kai hon manipur a KUKI zo mi te din khatna din khom thaina ding political platform a hin sim do u KUKI zo council hi KUKI MP lam kai ho taukhom na in phasa na thu akipong do e chule hichi KUKI zo council in tua pa na hi a hat na theina dia to so che di injong pha kisai KUKI zo council lam kaiding executive ahung kilhan do tingle sedo government ahin sim do over nambui na chungthu a political solution agang thepena ahimano divin temna kinai ta hantin pha kisan ahi agenda thumna KUKI zo ministers ahilol MLS ho thulu na Manipur State Assembly a KUKI zo ministers MLA ho thu hi gilta asai khomna kinai zovin kilungtu te in anoiza thulu na hi kisem tai galki pana ko na lasom langa wal zo nung chule hin ho nei langa tampi ki chanjo no azong central government in KUKI te thu seikham asa alohi central government chunga lunghi monale demna sangta ki paina hi lasom langa wal zo azong garmi te chief minister pa cabinet ahilo functions of ministers long lo la bi kheya umna la hi I hat mo naw limpin khat hi mu do hi talan in KUKI zo MLA zo si ko hile gamla nam kangai lun political solution umdo na de in ka zo chen pan kala sing in tu ban zong kala azing di hi ti zo sen agang theipena MLA hin akuna haina resignation apilu divin Pakistan hi ahin hi chithulu na hi KUKI zo MLA som ho zo si pressure la impact asan thaijet na ding in thupi in hi KUKI zo council KJC a kim in podo hanlang KJC platform zo mangcha a thupi na hinei ding ovin Pakistan agenda linam KUKI MP happy lawa KUKI mina keloi khom na thulu na KUKI MP happy lawa KUKI mina keloi khom na ho hi aphat na sanga aphat mo na tamzin athu akisei khomin happy conclave 2015 a anakisei sabang a KUKI MP happy lawa KUKI mina keloi khom na umzo se hi ki pamlo ding a hi tin avelin ki pha sa ne akineze chule hitabang kiloi khom na alam kai hon ngan sina umlo a nampi ki palna thei mol phau na thei thu sei Thusoh anu bolo divin thoga na ki sem in hi agenda ngana any KUKI tribe to a state government chalo dan thulu nam Manipur State Cabinet in any KUKI tribe ekati sumang ding tia Ministry of Home Affairs a lekha apitlu thu ki sai khom in Manipur a KUKI impi noiza ki khailha recognized tribe zo si asu boiding state government a kon hi han kiloi khom na ho a kon hi zongle KUKI impi in hata a ki dodal ding a hi chule ekati thu to ki sai za pan hilading le boipiding in any KUKI tribe council ho ngan sina kine in a hi SOO non SOO VV ka langsung MP hon pan ahin la ding u ke them to lo na ke lo ding a am ho se hi pathen le KUKI nampi masanga ke tipna ke hasil na nai sa ding u VV ho gamka MP noiza chi ding u a ha sa na zau siu MP na ve sui ding u VV hon MP pha sa na lova PR chule ke khil na thei ipi zong le abwa lo ding u hang MP zo sin medical relief camp akisim chi ding u VV ekisukha ho impi na ve kolding impi happy na lova gampa ma po lo dei kimin NRC to a KUKI te din muntu press statement anap saisa NRC bolding ahile Manipur government vai hom na nui hiloding ama wang Supreme Court all neutral body in a bolding ahile bo KUKI zo chenamun ho a NRC bolding kinom ding ahi kiti hi GP jing di in phatsa na in achung chona drugs gamkai impizo sen anti drug cell akisim chiding CSO ho to ke tho apan la ding u
chule pu Benjamin Matep hi impi semang ding in thendo hitai aman Dr. Sarkai chungloi en khial ding hi kohur chairman ding in zong thendo hitai amale Dr. TL angam hokip in Dr. Tilung Kim le Dr. Sarkai chungloi en khial hang ding hitai KUKI Chiefs Association Tinopol District Information and Publicity aug.2024 na demna thopon kimuin asaina achun KCA Tinopol District in tu ni chain nampi boina chunga anam sunga CSO hi han organization chom hi zongle khantum nei loin akipangkhom jing in hi tonin zong zo kham khap min nam khan hoding gelnan akipang jing nalai KCA Tinopol District mudat in KUKI zo cha ten boina ito chunga hin nam sunga mi zo se zo kham in pan ila ovin ipan na chung ova pa chat na zong ahung ki phong in hi sumla pa hi han lungel tha hi han KCA district le block sunga house zo se zong gal ki pana pa tu ni gezin kanei poi ka chol poi tilowin zo kham in pan akela khom jing in hi ai ni hin tabanga lungthum le ta asa gim ta lai ta ova nam ngai lu na pan la jing hausa lam kai phebep chunga me hello ho na to de lo ho zia nam sunga to khom pi phebep ding in lungthim na le hasse na theitel so ana in KCA Tinopol District in phamo akisan tu nung tu male hitabang nam la asam na thei ho ki lo na ding in tem na ahong kine in hi achi sa August ni simko 2024 ni hoa Paul hun khuson haukip chief of Molnoi village chene in me hello hon an hal ha naw chunga KCA Tinopol District in pamosa na le dai sa lo na ahung ki phong in hi hitabanga house le lam kai tha sina thei bol ko hi le tu nung tu ma le e bol kit lo de win zong he sa hi ve chubana de lo ta in August ni sim somna 2024 ni hua Paul hunthang mate advisor KCA Tinopol District and chief of Jaun village me hello ho hiding a gin cha hon a in mai a ek chang anakoi un thil pha lo le de lo ta thil so hi sin KCA Tinopol District in dan sang ta ahung kine in hi hitabang chunga ki sei thil so ho hi nam sunga ki phal ta a lam kai hodinga thasina thei a hi zin KCA Tinopol District in hitabang a aso pe het thim na nailova na tong ho tu kal pilwang ta husading in het sa na anai uvin hi KCA Tinopol District in mi pi le nam ngai lu na nei kelai khom na chom ho ko ma tu kal nam sunga hitabang thil so de lo ta akon ikang se duwa tem na za hong kine in hi ati Duilang gamkai kang Popi District in August ni sim samlako ni hochun gula dai noi za gelner ho a 22 Assam Rifles ho kila do gut dai lo na in ki phin na bol ovin hi chi ki phin na hi KUKI INPI tuilang hang vai hom na noi za ki bol hi chi gamkai sunga Assam Rifles akila do le lungmonga kho sa na thelo ding zia anagon u hi akiti tuilang hang khote na hung khom na mai hon be galner Assam Rifles post khoi ke hinating in holhang anasam ovin hi nitol han chun post commander pa kopma commanding officer pa adingin memorandum khat jong anapilu vit hi Assam Rifles hohin si nei lang nei na nei lova tuni chana mi pi hui do na ding a pan ala jing u hi zein am ho kila do gun hi kam kai mi pi te dinga ti za ta hi tin nu telam kai khani ana phong do in hi chele memorandum anapi lu na over achun KUKI gam kai zo sia Assam Rifles den sa ding aneng ovin hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chibe